Pozdrav svima! Danas ćemo razgovarati o predikatu. Predikat je glavni rečenični član i veoma je važno znati kako on funkcioniše kako biste ga pravilno upotrebljavali. Šta je predikat? Predikat je najvažniji dio rečenice. On nam saopštava šta subjekat radi i kakav je. To jest, govori nam više o radnji ili stanju subjekta. Na primjer, u rečenici Ana pjeva, predikat pjevati nam saopštava šta radi Ana. Predikat je centralni dio rečenice i bez njega ne može postojati gramatička rečenica. Zato se on naziva glavnim rečeničnim članom i za razliku od subjekta uvijek mora biti prisutan. Ovo se naravno ne odnosi na komunikativne rečenice, ali o tome neki drugi put. Postoje dvije vrste predikata, glagolski i imenski. Glagolski predikat je, kao što mu samo ime kaže, sastavljen od glagola. Na primjer, Milan piše pjesmu, djeca igraju fudbal i sl. U ovim rečenicama predikati su sastavljeni od glagola. Dakle, to su glagolski predikati. A šta je to imenski predikat? Imenski predikat je onaj koji u svom sastavu ima neku neglagolsku riječ, odnosno imensku riječ. Imenske riječi su imenice, pridjevi, zamjenice i brojevi. Koristi se da opiše subjekat ili da dodatno pojasni neko njegovo stanje ili osobine. Na primjer, Đorđe je fudbaler ili taj film je fantastičan. Vjerovatno primjećujete da se predikat u ovim primjerima sastoji od dvije riječi, je fudbaler i je fantastičan. Prvi dio oba ova predikata je pomoćni glagol, a drugi dio predikata je u prvom slučaju imenica, a u drugom slučaju pridjev. Taj drugi, neglagolski dio predikata naziva se predikativ, koji nam u ovim primjerima govori više o subjektu. Ako ste do sada naučili nešto novo, ostavite like kako bi ovaj video stigao do što većeg broja gledalaca, a ako imate neko pitanje ili prijedlog, slobodno ostavite komentar ispod videa. A mi nastavljamo dalje. Osim podjele na glagolski i imenski predikat, postoji još jedna, podjela na proste i složene predikate. Pa krenimo redom. Prosti predikati su oni koji se sastoje od jednog glagolskog oblika. Morate obratiti pažnju da se radi o jednom glagolskom obliku, a ne o jednoj riječi. Jer kao što znamo ima glagolskih oblika koji se sastoje od dvije riječi. Dakle, prosti predikat je onaj koji se sastoji od jednog glagolskog oblika. A šta je to složeni glagolski predikat, vjerovatno već možete da zaključite. Onaj koji se sastoji od dva glagolska oblika. Prvi glagol u složenom predikatu nema potpuno značenje. To mogu biti glagoli tipa moći, htjeti, željeti i sl. Dok drugi glagol upotpunjava značenje čitavog predikata. Na primjer, želim da idem na more, Jovane, moraš ćutati. U obje rečenice imamo složeni predikat, ali se oni po nečemu razlikuju. Složeni predikati se mogu graditi po sljedećoj formuli. Nepotpuni glagol plus da i prezent. Želim da idem na more. Ili nepotpuni glagol plus infinitiv. Jovane, moraš ćutati. Oba načina građenja složenog predikata su prihvatljiva u srpskom jeziku, ali se češće upotrebljava prva kombinacija, da plus prezent. Pa da zaključimo. Predikat je glavni rečenični član koji nam saopštava radnju, stanje i zbivanje u rečenici. Može biti imenski i glagolski, a osim toga može biti prost i složen. To je to za danas. Nadam se da će vam ova lekcija pomoći da bolje razumijete šta je predikat i kako se koristi u srpskom jeziku. Ne zaboravite da vježbate i koristite oba načina za građenje složenog predikata. Hvala vam što ste odgledali video do kraja, ostavite like, zapratite kanal i ako imate neko pitanje ili prijedlog, ostavite u komentarima. Pozdrav!